اے میانی جوان وار سوچ با خدا عائشہ جوانی پگا آسی من اچھن تگاش کمزوری عائشہ جوانی مگر پگا وچ کنش پت تمیز بزرگ استراو نظر امیز دب آز برونٹ وری کش جوانی اسی مگر عائشہ بے سہار مگن دبن چیس میں کرت تھا پاس آز ون تمس یمس آز برونٹ وری جوانی اس آز وچ تمس ہندین اتن تھترایو آز ون تمس دبس ول خپتن پڑ دبن کت نیر ون سا جوانی سورے ون اگر نیر ہاتھ کیا پتا دب مال لگم کیا پتا دب مال لگم یہ ون تمسی بچانس پتا مگر پوز ون یمس ون یہ جوانی یہ جوانی کت مز کرن زائی یہ جوانی کت مز کرن برباد یہ جوانی کت مز کرن تباہ کیا واقعی شاہ ذمہ داری نباون ایشستو تامت زمداری یو تامت شاچوس ایشستو تامت کم یو تامت در دنیاش ایشستو تامت کم یو تامت حیات ایشست ونیو کیس ہمیں کو تم ونیو تمز یمز میسید چھو تم کریو کا میں کن چھو سہری کڑی بیڑ پہم کا ایشا زمداری اکسی دوست کن برابر مان بیڑی اے وند مئی جگر ایشا زمداری برابر کن مگر تیلی بود سوچن لفظن مز آدھ کرو ہوت آج دست تھوڑا ترجم اللہ رب العزت فرمان من یطیع اللہ